नेवा आइदल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्लेच वे शिक्षा याबले त्रेबी दि शिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा संगीत ख्या नेवा तजिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइदल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइदल नेवा मसिका बेनु नेवा आइदल सकल नेपामिया नेवा आइदल नेवा आइदल नेवा आइदल नेवा आइदल नेवा नेवा आइदल जोजलपा नेवा आइडल या टप झिन्याम लाइभ पर्फर्मेन्स राउने ठाउँ सोकोगु लाइभ पर्फर्मेन्स राउन्ड सुरु जुइचेंगुदु नापायांगु बुएचिस न्युकोगु लाइभ पर्फर्मेन्स राउन्ड सुए ढुंकुए जुल ज्याजो ह्याके त जी थो डबली ठाउँ या मु जज मेहलामी लोकवाम हने बम जज फाजु प्रवेश मान साके जुया त जी डबली ना पेना छना तो डबलिया विशेष पहा युको युको संकिपा नेपाल भाषा व नेपाली भाषा संकिपा भेटे ढुंगुम अले लोकवाम मेहलामी मेजु नगिना जोशियाटन तो डबली जुगु दुनुगला निसे थना झ्याट इना पेना चना वेकैत तजिका लापा थना लस्कुसे यात इना पेना चना हाकन जिगु मेम लोकवाम मेहलामी मेजु लस्ता जोशियाटन तो डबली झ्याट जी ना पेना छुना तब झिन्या मया परफॉर्मेंस है लाइव परफॉर्मेंस बी निम्ति थना झाइदिमा म्यूजिक अरेंजर लोकवाम भाजु भूपेन्द्र बजाचार्य वयाटन थन डबली लस्कु सेना छुना अले वेको टीम पाखे कीबोर्ड थे त थन झाम रूपम सिंह गुरुङ याटन लस्कु सेना छुना उठे फाजु सुजित साई बेस गिटारिस्ट वेकन लक्ष्य सुल्यान सुना ड्रमर पाखे फाजु सुन्दर महर्जन यातन यो लस्कु सेना छुना लीड गिटारिस्ट पाखे फाजु प्रवीण श्रेष्ठ यातन यो लस्कु सेना छुना हान जी मेम बाजा थान जिम पर्क्युसनिस्ट डंगल यातन यो लस्कु सेना छुना आ रासा थौया ज्याचो ह्याके त जी मु जज व विशेष पहा पाखे उज फना छुना थौया ज्याजो ह्याके त थन मे हाले लागि डक्लेन हापा भाजु जितेन्द्र साके जुया त थन डबली ना पियाना छुना सोली से मगा हिसी तुम मेजु
बाला छंगु ख्वा सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला सोली से मगा हिसी दुम मेजु बुली बाला छंगु ख्वा सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला मुसु मुसु निलाकिनी लिफा लिफा सोयावनी मुसु मुसु निलाकिनी निलाकिंगु मंग सेना झल झल खने छनु जगमख बले मन दाजुला छनु जगमख बले मन दाजुला गुलिबाला छंगु पा सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला जिला छन्त ये कचने सदा सदा ये कचने जिला छन्त ये कचने सदा सदा ये कचने ये कजु सदया के न छहे जग फुने छ मेथुनी थका मन जिगु खोला छ मेथुनी थका मन जिगु खोला गुदिबाला छंगु था सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला सोली से मगा हिसी दुम मेजु गुदिबाला छंगु था सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला थथे छ बाला नगु सहया मजिला सुधा मुजज अनि बाबा प्रवेशमान सर मिहाला दिले यो कोही बाला पकाए खा ओके पत्ता नर्भस नजुल बेको पिनीको कमेन्ट छ कन्या ने जस प्रवेशमान सर चिसा हामीले न मतलब चाहिँ संगीत खेल है नक्नी चाहिँ छि सुरेश जु जुन दैदिल नि जी ठीक फर्स्ट कमेन्ट थियो लागि जी नगरा दिदी त जी नगराको चाहिँ जी सो रेस्पेक्ट बियाचना नगरा दिदी चाहिँ तगले धापा चाहिँ कमेन्ट ध्यान दिए थियो कि छु विषयले सुबह यो कोहीको बाला तस्कै मने ठीक हाल्दिल थो मे चाहिँ नि नियनबले स्टेज सो धाए मलाई स्टेज सो चाहिँ नियनबले जी त 40-45 वर्ष चाहिँ नि हान्नो चाहिँ नि यहाँ उयो थिएँ चाहिँ जी ताया जिल्ल्यासी जोबले थिएँ जी त मने होला एकदम बाला छि हाला दियो थथे कथा हाला दिल थाहा लिपाउ या चाहिँ छि थोके नेवा आइडल जितन बेरमरो एकैको सुबाइदो नगिना मेजु हाक्न कमेन्ट यो लागि मेजु लस्ता जोशी या त इना भेना छ ना जितेन जी हजुर नमस्ते सुबह छिदा तकले नपाला युको बिन्तुना बेचना जी टप 15 तक वया दिगुली अलि थौ थो जुन छि तकले नपांगो थो मेहाला दिला सोली से स्वे मगा
जिमे अबुजु द्वारिकालाल जोशीज्यू हाला दिगुमे थोबे अथेन तस्कए अमर ओगु टाइमबडी अब मे त अझै न नो जेनेरेसन तक थ्याङ्क यू लागि एकदमै तिब ब्यादिमु चाहिँ थाना जी प्रवेश मान साके जी वेकला थो पुलाङ्गु मे त हाक्नस्क रिप्राइज भर्जन याना चाहिँ मखला वेकला हालदिला तस्क लोका वा थोमे अले थोमे चाहिँ जि मम्मी न नक्तिनी कना दिला ल्यासी जुबले थे वेक चाहिँ लुमसी बोल लगा मखला जे जना उ कथा चाहिँ थोमे जिमे अबुजु चाहिँ जिमे मायो लागि वेक अप नि य त्यो जुबले मखला य त्यो जुबले वेक त खना वेक गुली बालाजी थोमेले बयान छि नेना दिलजी सोली से स्वे मगा हिसी दुम मे आनन्द एकदम बाला आनन्द तस्का बाला 40-45 वर्ष न्य युवती अझै गुली वेक बालाजी मखला ओ हिसाबमा चाहिँ चोइदिगु थोमे आतक न छौ रोमान्टिक नम्बर यु लिस्टे चाहिँ एकदमै लोकवा अलि छि थोमे थुली रोमान्टिक मुडे हालदिला छि स्टार्ट याबले जिदा चाहिँ एकदमै निपुसे फिलिङ होला एजा छिता यो को सुबादु थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सुबा एकदम सुबा लेकिन आज कमेन्ट लागि यो के सुबा आरासा छि मु जज प्रवेशमान सर्यो कमेन्ट जने पा होला वेके छकन कमेन्ट जने ठाउँ चाहिँ त्यो तस्कर लय था होला छाडासा मतलब थो मे चाहिँ जिता मतलब चाहिँ द्वारलाल दैना चाहिँ लुमङका बिउ ठुमे वे गते चाहिँ ओलम्पस क्लब टरो सम्मान दियो ताला अले यो कुस्या हरेक मे हाल मगला सम त्वायमा चाहिँ कायमा चाहिँ हिसाब भन अनि जिउ मतलब चाहिँ संगीत प्रति मेहनत डोली ठिकै चाहिँ मु स चाहिँ जी सत्यनारायण राजमण्डल जुख होला सिकबिना ठो चाहिँ मुस्योजी मगला वे गर्न चाहिँ लुमङमा होला म्युजिक पासमेन नगु सुबा सोली से स्वेमगा हिस्सी दुम मेजु गोली बाला छंगु खा सय मजिला खत छा छ बाला नागु सय मजिला सोली से स्वेमगा हिस्सी दुम मेजु गोली बाला छंगु खा सय मजिला खत छा छ बाला नागु सय मजिला लाम थासा बिउ दोख्या तो लाप चाहिँ जर्गला दाइ सत्यनारायण दाइ लागि छ लिफ सोयावनी मुसु मुसु नीलाकेनी लिफ सोयावनी मुसु मुसु नीलाकेनी नीलाक्यंगु मगसेना झल झल खनी छनु जगमख बले मन दाजुला छनु जगमख बले मन दाजुला गुलिबाला छंगु ख्वा सय मजिला खत छाय छ बाला नागु सय मजिला सोली से स्वेमगा हिस्सी दुम मेजु गुलिबाला छंगु ख्वा सय मजिला खत छाय छ बाला नागु सय मजिला खत छाय छ बाला नागु सय मजिला खत छाय छ बाला नागु सय मजिला प्रवेशमान सर त यो सुबा एकदमै यही पैसँग मी हाल्दिल अथेला जी बाजु जितेन जोन एकदमै बालाको मी हाल्दियो ख सुबा जिसँग जज पाखेन यो कोही बालाको कमेन्ट जेने थिएन अहिले झिगु भोटिङ राउन्ड न सुरु जुई ढुङ्क ल जितेन जो छको भोटिङ हेरेर चाहिँ ना बेन दिस सुबा
छिकपिन्दा चाहिँ जिगु थौया प्रस्तुति चाहिँ यदि बालातास प्रस्तुति चाहिँ बालातास छिकपिन्दा चाहिँ प्रभु पे एप चाहिँ डाउनलोड याना उके दुनियाना चाहिँ जिगु प्रोफाइल जितेन्द्र साके चाहिँ सेलेक्ट याना छिकपिन्दा चाहिँ भोट बिहा दिफै भोट चाहिँ थोनन चाहिँ सुरजी ओके छिकपिन्सा थाबिन्सा न अले था थिपिन्दा न प्रभु पे चाहिँ एप डाउनलोड याना चाहिँ जिमी टप 15 नेवा आइदल कासपिन्दा चाहिँ भोट बिहा दिँदा इनाम हेर्न छ न जो चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ जितेन्द्र साके ख उके दुनी डुवाउन चाहिँ जिता छिकपिन्सा चाहिँ यो भोट यहाँ दिँदा इनाम हेर्न छ न शुभ धन्यवाद यो शुभ जितेन्द्र झिम मेमा कन्टेस्टेन्ट ख भाजु पूर्ण कुमार अवालेजु वेकट तो दबी मेहाले लागि जिना पेना छुना Misayana Nilawona Thola Chatiduni Dhayana Chatiduni Dhayana Manajigu Wejula दुनिया थो सुनने जुला वो पापी है या ना मीठा वो ना वला जिंदगी जीगु बर्बाद या ना दुनिया थो सुनने जुला वो पापी है या ना मीठा वो ना वला जिंदगी जीगु बर्बाद या ना जिंदगी जीगु बर्बाद या ना मन जीगु वे जुला जीवन थो क्यों से चुना वो जाली माया या ना बाया वो ना वला जीगुला फातिना जीवन थो क्यों से चुना वो जाली माया या ना बाया वो ना वला जीगुला फातिना जीगुला फातिना मन जीगु वे जुला वो पापी मिसाहे या ना निलावना थौला छातीदुने घायना छातीदुने घायना छातीदुने घायना गुब्ले लोमंग का लोमंग के मफेगु गाया नाउन सुबह यो शुभ
बाजु पूर्ण कुमार अवाली छु यो को हिसिदा कम्मी हाला दिला थो बच्चा ठोमिया चाहिँ बच्चा छुराई सोख के डुबे जो उठे अनि टाइप यो मे खाला सोख साना बच्चा ट्रेजेडी बच्चा बिछोड बच्चा पीडा दु सुए जिसँग कमेन्ट जनेको चाहिँ छसेले से जिसँग हने वबी जज पिनी बाखा कमेन्ट जने नगिना मैम अवाले किजा तस्कया मन ठीक पूरा सेन्टिमेन्टल मेन यंगा दिला जुला तो चिमसया एकदम ती स्वाथे दाइ नि उन्चीको म्याले छिक्के बाला एकदमै बाला तर जी जुनु बहिनी हाबले मिसाई सस यहाँ छि हाबले छने बाला त सुवे एकको सुवे नगिना मैम मेटा हक्न कमेन्ट लागि प्रोफेसर पाखना छ कन्या नयाँ पूर्ण होला त्यो मेट चाहिँ होला नगरेन्द्री लोन सिको लो नि होला सुबह वो गल्मिने खमले नापो जो ऋषि कपुर फिल्म थियो नि लुम्ना बोल्छु छ लास्ट जुन काल नि सूर्य चाहिँ छु नि सूर्य चाहिँ शब्द क्लियर मजुलो होला स्टार्टिङ वो के छु मतलब चाहिँ प्रब्लम भयो कति चाहिँ स्केल न अन्ठायो स्केल भन्छ लो लाउने सोनी चाहिँ हाउ त के बान्द लास्टै वे पडी छ लास्टै भन्छ स हले छु खबर भयो ठक्क मिजनले चाहिँ सन्ना ट्राइजर जुठे ट्याडर गर्छु टाठे लास्टै चाहिँ वो सुनात पटाउन छि त वो लुमना भन्छ मेखा खोइ न वठे छ खके मको मेला पचा दुबेजु मगला अरे ट्रेजेडी जुन जिफो ट्रेजेडीले मजो नयाँ पूर्ण ए जी मागा वो छन्द टोरो मको छ उ टोर बिठा जाउँ ताल छ उले वनो मको वनो मगला यो बाला यो बिन्दुना बेस्ट अफ लक हजुर सुबे यो कमेन्ट लागि हाक्न छ क लस्ता मैम पाखना जने लस्ता मैम पूर्ण जी डॉक्टर नापाना यू लुक लाइक अ रक स्टार ला तो ड्रेस अप वो अबले चाहिँ जी चाहिँ त्यो नि प्रवेश पाउ भतिजा रकिङ में हालिला लगा मने वइ छु जी त तर एकदमै छक्लो चाहिँ एकदम सेन्टिमेन्टल में हाल्दिला बट एकदम बाला छुप्ती भोइस क्वालिटी दको ठीक जो भतिजा वे नाचा छि दाइदि थे शेकिङ जुन लेभल दु नि भोइस छुप्ती जुन लेभल दु वो चाहिँ भतिजा शेक ज्या चाउँदु उइ त चाहिँ भतिजा ध्यान दै दिस अनि नापा आथौ नन्छिला भोटिङ लाइन न खुले जी दुंगला एजुली सङ सिलेक्सन याबले न भतिजा सिक्निसा चाहिँ ध्यान दै दिस कि भतिजा एट्र्याक्सन लेभल ले वे माला मगला तो मेला अठेन बालागु मेख छि बालक निवेदन दिला थुके त अल द बेस्ट यो सुबे थन चाहिँ होला ठो मे मतलब चाहिँ जुले चिना दिमा गोबिन ह्युमर ला जीवको फिल्म मेला हो बाला मेजो वेका छन् छिना पर डोजका लापथना छ वेका छ रेस्पेक्ट गर्नु छ गोबिन ह्युमर का न्यानेज का स्टेज न्यानेज का झाइदी माला को साना ह्युमर साथै जी कल्पना न मैंने कि जी थन स्टेज थौ ठेनी नगा जी थौ स्वास्थ्य बजा ठिउ मुजा चौंडो जी तस्का लेता बोल कि जी एकै न्या यांतो छौ लगानी थौ जी त प्रवेशी ब्याज सहित बेदिल ओके लगे एकैको सुभाइ दे चन्दना अले थन देबे सक्सित न छिक्नु कोखा नक्तिने तालियो गरगडा हात ओजी तारो शिरपा ढाक्जुना सुबा अलि लिसे नेवा आइडल यात न एकैको सुबा दे सम्झना सर यो स्वास्थ्य लाभ यो के प्रार्थना नाचुना जे फोकसी हजुर वेके स्वास्थ्य लागि न यो के प्रार्थना नाच धाठेन्दु जिगो भोटिङ राउन्ड सुरु जुया छौँ दु जिगो पूर्ण कुमार अवाले जिउ न भोटिङको लागि छ क मसिका बिर्छ जजलपा जी थो नेवा आइदल या कासामी पूर्ण कुमार अवाले अले गु थौ निसे भोटिङ लाइन सुरजु जंगु दुंगु गुजु ओके ओके जे छिपी सक्सिन न तो प्रभु पे ऐप डाउनलोड ना दिया ओके दुआना जिगुप्ती ना चिपिन्सा टाइप ना दी भाई अले जिगु ना ले चिपिन्सा अपोशा अपो भोटी ना दिया जितो
थोस्या न्योनी न्याक्यू लागि हपा बिदगा आशा नाचना भरोसा कयाजना अले थो गुल्न थो नेवा आइदल सोया दया चुनपी सकल नेपामी निसे कया दक्क थो नेपासा पिन चोपिन गुल्न नेवा त दु नेवा भया थुपी सक्सिन न भोट नादि त यको इनाम दु सुबे छिटो यको पिन्टुना देशना छुना हजुर सुबे आछिस मेमा कन्टेस्टेन्ट मेजु सिरबा खड्की जुया त तन दबुली मेहाले त इना पेना छुना यको सुबह के मेजो सिरबा खड्की या त यको बालक मेहल दिला तो मी
जी न्यू अनुसार थोमे छि लस्ता म्यामियो मेरो हिन खन्जना कमेन्ट नाप नाप थोमे यो अनुभव न गरे दुरे लस्ता म्याम केस खन्जनी थोमे जना चाहिँ एकदमै ओ माई गॉड वाला फिलिङ्स वाला जिता नक्तिनी ला शिल्पा मैया छ गो न त 12 एक्ज्याक्टली थोए वर्ष जी शायद झिन्नी त झिन्सो दयागु उमेरे चाहिँ जी थोमे हालौ ख अबले छौ चुली चे चचा धागु एल्बम प्याओ मचामे यो एल्बम खला अबले चाहिँ जिपी त को मचापी छिपिछपी प्यारे अबले द को वना चाहिँ प्र्याक्टिस याउ एकदमै हेबुसो सेसन वो टाइम छौ एकदमै ठुली हेबुसो जी चाहिँ शिरपाई त थौ मचामा लस्ता खन्छ नाजु त शिरपा एकदमै लेतावल जिता थोमेन्यना छारछा जिन छपारी गबले थथे स्टेज प्रोग्रामे योको जिमे हाला जुया थौ या जिता सक्छ्या मायन दिगुली थौ नेवा आइडल थेजागु गरिमामय छौ एकदमै हिस्टोरिक कार्यक्रम प्रोग्रामे चाहिँ जिथौ एज अ जज थन जी चोनचना गुदु जी शिरपाई त न थोए थासे खना चना छु इलिपा सो शिल्पा कीप सिंगिङ बालक हालेमा एकदमै इफोर्ट थो म्युजिक त मोटोट चाहिँ एकदमै बालक लगनशील जिया मिहाला न्याउने फेमा लगा चाहिँ जी यक्को बिन्तु न बेचना सुबह थौ दैबले दथो नक्नी लस्ना जुन धाल्ने ठन जी नक चुइ ज चुली चे चच हजुर थोमे हावले जी अन्डुगा छु होला जी हने बाउमा तस्का मतलब चाहिँ मेचुअली एकदम नासदोमा दुर्गालाल श्रेष्ठ ज्यू खोबली ज्यू वेको टाइपको चाहिँ खोबली ख श्रेष्ठ ज्यू होला आजिटा चाहिँ छुला उले ठ्याक्क मतलब चाहिँ शिरपा ठ्याका नि पुच्छे तर ओ मेला ठ्यो हाल्यो कि पो हाली बोले अले मेम चम्न भिन्छ त सोनिका कन्साकार होला एकदमै जिम भिन्छका हो बेस्ट फ्रेन्ड आठो चाहिँ मेसको त लस्ता यो सले ओ मसनब्स गर्ने दाना चिक्चरमपट्टि लस्ता सुया मास्तल छ ठाउँ लस्को छ यो कोही लस्को छ म्याम लस्ता म्याम यो कोही लस्को छ घुर कोचा क्वा क्वाये चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये झङ्गा जुसा चखु बखु बोलिया नपाई चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये सोसा चखुन्छ चिरी बखुन्छ तडी भाइ तडी जुइ हो तडा छुसा नासे लुफी हाई हिक्ला सोसा चखुन्छ चिरी बखुन्छ तडी भाइ तडी जुइ हो तडा छुसा नासे लुफी हाई तडी जुइ हो तडा छुसा नासे लुफी हाई चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये झङ्गा जुसा चखु बखु बोलिया नपाई चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा क्वाये
थ्याङ्क यू शुभ सक्सित लास्ट हामी त एक शुभ एकदम यही पैसँग म्याम यो बाला पनि यो मे हाला दिला एकदमै बाला आफ्नो झिस कमेन्ट लागि प्रवेशमान सर पाख्यौँ भने शिर्पा 12 वर्ष मगला घुले चाहिँ ठो स्टेज चाहिँ जिन इपिएसए भनौँ मचाउलाई जी क्लास 1 चाहिँ मिहाल्यो वा त्यो डब्ल्युले चाहिँ लो मनि फु मलाई शब्द छाना छ मचा चाहिँ एजेला मचा ढायो नि मगला लोम खेम दियो चाहिँ अके छुए मतलब चाहिँ पीर का वहाँ होला जिन अब इपिएस हेर्ने नगरेन्द्री लगमै इङ्ग्लिस प्रिपरेटरी लगमेगा उसले जी जिम्बा में तिरिरी मुरली बज्यो हालेको उसले छौ नयाँ शिर्पा नि आज स्पेसल छौ आज चाहिँ थुम्मे चाहिँ सिकाइ द यो अघि माथि चाहिँ लस्ता हालेर फुच्चेमा लस्ता सिम्फोनी गेन आपलामध्ये प्रेस पौर गाडेपछि ठ्याक्लो हुनु नि एजा छ आ चाहिँ भोटिङ राउन्ड सुजिङ ल प्रभु पे एप्स अहिले छन् त यो को माइ पनि नेपाली पनि के बालक चाहिँ भोट फोन दिस नयाँ शिर्पा बेस्ट अफ लक कमेन्ट लागि हाक्न छ क नगिना माम पाखायो भने मचामे हा तस्का बाला जी लस्ता मचाउले मसी होला जी इबी मे रेलसल याइबले जी सिके मला दक्कु मसे त नकिमा टुङ्कीमा होला अति कय मलाका ये पिसो दिनो मचा तर थो मचा चाहिँ लुम्ना जिन थो लस्ता मचाबले याद होला लुमसी होला थो मचा प्रगति याइ थेछ बेस्ट अफ लक के मेजो शिर्पा खड्गी या त भोटिङ गया निम्ति छिक पिस ठगु मोबाइले प्रभु पे एप्स डाउनलोड ध्यान दिस अले भोटिङ इभेन्ट दुआवना वेको यो फोटो छिक पिस भोटिङ गया जी वेको त हाना मेगु राउने स्वेव खसा सकलसित भोटिङ एना दिस यो कोही सुबे हिन्दुना शिर्पा नेवा आइडल हरिको बारेमा त म के भन्नु र खै ऊ मेरो जीवनको सारथी नै हो उसको र मेरो सम्बन्ध रगतको भन्दा पनि बलियो छ हाम्रो जस्तो मित्रता त खै बिरलै पाइएला त्यसरी नै तपाईँलाई सधैँ साथ दिने सेलकमको सेल पे आएको छ नि मोबाइलबाटै पैसा तिर्ने र पाउने सजिलो माध्यम अब मोबाइलबाटै बसी बसी बिना झन्झट सबै सधैँ गर्न सकिन्छ म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. कति भयो हाम्रो फोटो किन खिचाइ यसको फोटो खिचाइ होइन कि आमा प्रभु पेको एपबाट मैले पैसा तिर्न लाग्यो हेर्नुस् कस्तो सजिलो छ प्रभु पेको एप खोल्ने क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने चाहिएको रकम भर्ने अनि पैसा तिर्ने कस्तो सजिलो रहेछ है फोटो खिचा जस्तो हो नि अब एउटा फोटो साच्चै खिचौँ है त प्रभु पे अब वालेट मोबाइलमा नेवा आइडल मेमा मेहलामी बाजु राम महर्जन
छवला छन्ता सोसो न्याय मवला चाटे तू बिनावना नीला अटे तू तनावना छवना छन्ता स्वे मकना जान न्याय मवला जान न्याय मवला Pangu feli se chawi Changu ki pa mikhanyo ne wai Chanta chaka swe gu utale Nikha khobi lala dyana wai Chanta chaka swe gu utale Nikha khobi lala dyana wai Thawala chanta so sonya e mawala Safudati suchuka taigu changu ki pali se khala na duya lisa modu se nila choni jita yi chaka choni lisa modu se nila choni jita yi chaka choni chawala chanta so sona e mawala Napahe mala saju gujwi Thomi thama khasa ju gujwi Chomila moso gujusa Jitate juite mwa gujwi Chomila moso gujusa Jitate juite mwa gujwi Chawala chanta so sonye mawala चाटे तू बिनावना नीला आटे तू तनावना छवना छन्ता स्वे मगना जान न्याय मवला जान न्याय मवला छवला छन्ता सोसो न्याय मवला सुबह छिन्थौँ छि हनिबामा जज प्रवेश मानसर मिहाला दिला यो के बालाको मिहाला दिला स्वाडो वेको पिनो कमेन्ट छ कन्या प्रवेश मानसर राम थो मे दुनी सेबले चाहिँ अफने छ मगला कोसिस एकको बाला गरे थो मे हाले सिके थाको हलस् त त्यो फ्लो नरे दिरे होला तो बीट नापो चाहिँ तो मेरो रक पैटर्न बीट मगला सरांजिरा मिस्टेक जुदु मगला कोसिस सिके बाला हरियो तरिका चाहिँ गजबे बाला बा छौले के पुरै मूड बा हैन मे आली मी पिंके चाहिँ मतलब चाहिँ प्रेजेन्टेसन न देमा छु जस्तै नाच लस्ता चाहिँ मे हालेको प्रेजेन्टेसन एकदम हाई सिके बाला हो मगला छौनो वो क्वालिटी दु सरांजिरा मिस्टेक जुदु ओके लागि चाहिँ छु मतलब चाहिँ धनका म अदक्को चाहिँ भोटिङ राउने हुने जुले एक्चुअली रिक्वेस्ट या हेवे भोटर सेव लागि चाहिँ नेपाली पनि या हो मलाई बाला बेस्ट अफ लक थ्यांक यू सो मच सुबाट वे कथा हन कमेन्ट लागि नगिना म्याम पाखेन छ कन्या एकदम यही पिसँग म्याला दिला एकदम डान्सिङ मे दिला अन प्याखली मासो थिए जलबा हजुर मतलब जस्ता हुन्छ नगरदेखि 6 स्टेप चाहिँ
डान्स आके मतलब जिम हालेको का रक तो नि ओके म्युजिक छवल छन्त सोसोन्याय मवला चा अथे तू बिनावना लीला अथे तू तनावना छवल छन्त स्वे मगना चनन्याय मवला चनन्याय मवला छवल छन्त सोसोन्याय मवला हंगु फेलिस छावै छंगु कि पामी खान्याने वै छन्त छक से गुपुतले मिठा कोबी लल ध्याना वै छन्त छक से गुपुतले मिठा कोबी लल ध्याना वै छवल छन्त सोसन्याय मवला चाहते तू बिनावना लीलाते तू तनावना छवल छन्त स्वे मगना छनन्याय मवला छनन्याय मवला छनन्याय मवला छनन्याय मवला सुबा अरे सर हानो कमेन्ट थियो लागे लस्ता म्याम एकदमै तस्का नेपुसो न माहौलले तस्का नेपुसे थौयो थो जुन एपिसोड ख सोकोमी बिन त न तस्का नेपुसो नि थे जी ताका छ न अर जी रामजी मखला छिता जी छौए ज खला जी जिता लगे जो छिके चाहिँ ऑडियंस कैप्चर या क्वालिटी जी खाना दक्षिणले मावे चीजे वे खाने ऑडियंस कैप्चर या ऑडियंस से चाहिँ एकदमै जुमे या छौ जुन क्वालिटी दु वो क्वालिटी चाहिँ जी छिके खाना छि थै थै बाला कहाँले पनि दिल धासा पकाएन छि न्याउने न्याउने दैको जी भरोसा काइछन हजुर सुपे उखे यहाँ नायाले जितक गयो प्याखाली मासो मखला छि छ त दिउ थिए जुल हजुर नगिना म्याम अले प्रवेश मान सर पाखेला कमेन्ट ला अन्यने माली मख्त छार छ वेक कपिसन थने न्याने झाया चाहिँ कमेन्ट ठोमे गुल्तको बाला थे अथे दैदिल अब भोटिङ यो लागि छु भोटिङ लाइन ला खुले जोया दु भोटिङ अपिल लागि हानन्छक बाजु राम महर्जन या त इना भेना छना हजुर सुबादो जी सकुमी पाजुबेजमी जी हाना मेउगु राउने न जिता स्वे इच्छा दुगु खसा प्रभु एप्स डाउनलोड इना राम महर्जन टाइपिना चाहिँ ओके डाउना भोटिङ या फै अले भोटिङ याना दिल दासा जिम्यो टप 10 न स्वेखनी जी सकुमी पाजुम छ सुबादो भोटिङ नेट्स सुबे छिरो यो गयो भिन्डो नादो हजुर सुबे हाक्न छिमो मेमो कन्टेस्टेन्ट बाजु राजेन्द्र साक्य या त मे हाले लागि धन डबली पने थिएन राजेन्द्र साक्य मोती छता मने छता या मते सिंतली तता जित यकन पार या ना ब्यो हो जित यकन पार या ना ब्यो मोती छता मने छता या मते सिंतली तता जित यकन पार या ना ब्यो हो जित यक
यकन पार या ना ब्यो धाधा कन धाधा गुली फुट चिकुला धाधा कन धाधा गुली फुट चिकुला हापू के ना बुबुला थे या मते सिंताली तता जित यक न पार या ना ब्यो हो जित यक न पार या ना ब्यो नुगुला सफंगा बजवने दुंकला नुगुला सफंगा बजवने दुंकला ओ गतो चला फेते या मते सिंताली तता जित यक न पार या ना ब्यो हो जित यक न पार या ना ब्यो मुस्या अतिका माकु खछंगु गुलजक चाकु हाकु मुस्या अतिका माकु खछंगु गुलजक चाकु चाकु के ना बुझी लाते या मते सिंताली तता जित यक न पार या ना ब्यो हो जित यक न पार या ना ब्यो मोती छता मने छता या मते सिंताली तता जित यक न पार या ना ब्यो हो जित यक न पार या ना ब्यो यो कोही सुबे बाजु राजेन्द्र साकेज्यू यो कोही बालक मे हाल्दिला चिस कम्युनिटी लागि हाक्न छ नगिना म्याम पाखेन नि त्यो तो भोइस चाहिँ एकदम क्लियर जो तस्को बालकै हाला दिउ ख अरे जुलिया किजा प्रवेश चाहिँ नि छक चान्स बिला नेपाली हालिबले चाहिँ भति चाहिँ ध्यान तय हाल दिस हजुर सुबाई लस्ता म्याम राजेन्द्र जी जित चाहिँ छिउ भोकल एकदमै ओरिजिनालिटी दु छिउ भोइसे जी स्टार्ट याबले जी प्रवेश पौतन जी धाइ ख गयो स बाला खनी दगा आतको नेना मध्ये चाहिँ जिदा एकदमै सुदिङ एकदम बालाउ एकदम पर्फेक्टली हाल दिउ चाहिँ छिए थे जो होला तर त बिचे चाहिँ अथवा लाइभ म्युजिक ख प्लस कम्पिटिसन ख विभिन्न अप्स एन्ड डाउन्स थियो जुए जुए गमले ब्ल्याक आउट ज्या नि मगला ब्ल्याङ्के जुय गमले चिस यहाँकै प्र्याक्टिस या सान त लाइभ म्युजिकै थियो अथे जुय तर त्यो कम्पिटिसनले चाहिँ थो चिज मुख्यतया चिस ध्यान बिमाउ खन ठोए ख छौ चिच्चा रंगु चिज दोन कि छु भोटिङ चाहिँ चुएको जुइ फै मगला ओके चाहिँ आवेकल छिदा चान्स बियादी दुंगल छि क्लियर न हाला दिल बाकीला ऑडियन्स यु दी लाटी दु छु स चाहिँ एकदमै जिदा यो ताल नि एकदम बाला थ्यांक यू राजेन्द्र सर भोटि लागि अपिल छ यहाँ छ दक्रे नापा डोंगुलीको छमना फराचना थके भोटिङ लागि छि तो प्रभु एप डाउनलोड हैन ओके जो प्रोफाइल राजेन्द्र साके डाउना चाहिँ जिता मेरो आउने म्याल्यो मौका बियादी जिता यो कोहीको इना पेना छना सुबह खमिया ज्याजोले चिसौ हनी बबी जज मी लस्ता मैम प्रवेश मान सर अले नगिना मैम वेक पिनीको यो मे हे थन बोडी कामी पिसा हाले ढंगला यो कोही बाला ठमिया ज्याजो थने कोचाई
मैम लस्ता मैम अले नगिना मैम इटा यको यको सुबे थौ थनियो ज्याजोले छाइदरे चेकपिना यको यको सुबे थौया ज्याजो गरे ताल जिमी त नेवा आइडल या फेसबुक पेज टिकटक अले युट्युब च्यानल सोया दिस अले फो तो फुक सोशल मिडिया त लाइक शेयर व कमेन्ट न याना दिस थौया त ढासा जिनम बा सुबे जेमा भा नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्ले चोय शिक्षा याब्ले त्रैवि दिशिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेपाया संगीत ख्यो नेवा त जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल